Bafana benkosi 2025 Bafana belibhubesi ngoyamakhapu awu sekukhanyile ukuthi ubani boqhongo lo nyaka ngiyalibikelela Bafana benkosi lehle mbutho lomkhulu kumanje ungathathuza nje wena ukuthi ubani ngabani libutho lakho futhi libuya kuyiphi indzawo fikana bemandi umphotholozi Mphotholozi siyeva ukuthi avele ngine elihlabene Bafana besitwane kambe ungathi nje ukuthi bongela ubongele libutho ubongele sikhulu senu ubongela nabo bonke abantu basenza wonyanga kini sibonga kakhulu emajayini embutho kokuqala ukubambisana sibonga nendlungulo yasemkhuzweni ukuthi isinikethe lithuba siphinde futhi sitibongele nabo ingonyama nakubaka MBA ukuthi bakhone ukuthi basekele lo msebenzi Yamambala siyabonga mfana Sitwana ungathi nje kukusatha mhlambe labanye labafisile kungenela umncintiswano ukuthi ubaphe ukuthi nabo bangenta njani ukuze inceba bagcine nabo bathesa isitoko njengani bengakusho kubo ukuthi into noma ngabe esho ukuthi uyabona ukuthi kusesemnyama kusesebasengakade ufuna ukuthi utimisele utinikele futhi nakulento uyithanze ukuze uyishoniphe futhi lokuhamba embili uyihlonipha ukuze ukuthi nabo bangabona ukugala nabo sesifike khona sengakade uthola umkhulu ngicela ubongele emakhosini kwenta kuhlanganisa umsebenzi longaka nokuhlanganisa sive lesingaka ngakubongela kakhulu kuyo ingonyama nakubo bonke baphathi belive ukuthi babone kufanele ukuthi namasiko kube nendlela lebawasekela ngayo ukuze ukuthi kula masiko kukho konke lokwenteka eveni nalabanye labasengakadalo bakuthole ngasho usikhule kwakho sisibayeni uthola umkhulu kunebafana benkosi nami ngiyafisa kubabona kuthiwa babukisa foundation kuthiwa hawu bayibambisile inkosi nelive bafundisa imhambo nemasiko ungathi nje kubakhuthatha labafana benkosi labafundisa imhambo nemasiko siyabakhuthatha kakhulu kubo bonke lebabukete emasiko eveni siyanxusa ukuthi kulabo lebangakhona kusekela ngetimali ngoba into letiningi nyalo setaba imali kuze kukhona ukuthi lona lo msebenzi wakho ube impumelelo ngakhuthatha kakhulu nje tingafanele letitimele ukuthi batame nabo ukukhosa litshe elifanele ukuze ukuthi lo msebenzi labawendawo uqhubeke ube impumelelo uthola umkhulu ngicela sekhuthele nje Bafana benkosi nje kube kanye Babukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.